Om Swastiastu. Pengucape sang kelaran inggih Ratu Widedane pamiarsa sinareng sami pemekasnyane wonten Surya Gusti Titiang sane sampun prasida miragi inggian tetembangane kanthi mangkin nglantur critayang Titiang ngungguing wonten bawos nglungsur kirang langkung wonten yanmu sane kasusupan punggih sang kanton mantu kering idedani soane ledang ngerauhin dukun itu waduh kenyamu ajak kamu kejar nawagang Titiang ring idedane sinareng sami sane wonten iriki sane mangkin dan prasida nutug rawuh iriki Titiang poleh ngaturang ayak ring hidedane sareng sami liantukan panumayan Titiang sampun ngrauhin tan presida malih nuktugang tuh Titiang mangkin sampun soane mangkin Titiang sampun kebawas pajah utawi padha mangalaken nyamul beraya pianak semua doan pariwangde pacang ninggalin idedani sanen resnain Titiang dok kantun maulid asa punika tala nyamu berayan Titiang rauhing piana somah sane resnain Titiang Om Santi Santi Santi